Image Powdam Yang Vir Quite Kibipo, Tamkuma Naurem Tanok Sabalina, Nasigi, Morable Pow Pizeri. Yoga si Indiana Malem the Piva, Mamal Naidru Kudon Haina, Minister Dr. Mahendranath Pandey High Grade. Speaker Ramana, rule of procedure Giwang with the Tawayavanat the Haina, Manipur Legislative Assembly Speaker White Kamsana Fondo Grade. Loinana. Ladakh line of actual control paring da ukhanabgi matangda Defense Minister Rajnath Yauna khana nainakre. Hauzik mapung eba pau logirasi. Skill India mission gi makhada miyoi listing mahudra taruk yoga instructors amasung trainees sing oina train tokre haina Ministry of Skill Development and Entrepreneurship na phondokre. Makhoi adu prior learning short term training amasung special Project Singbu Masak Khangduna, Pradhan Mantri Kausal Vikas Yosna gi makhada training adu pakthokibani. Skill candidate ki masing khwaidagi yamna leiba state singdi Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Kerala amasung West Bengal ni Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ki Minister Dr. Mahendranath Pandey na ngasi pangthokiba yoga day gi matangda haikibada yoga si Indiana malemda piba mamal naidrba khudol ni Taruksuba International Yoga Day Pandam Day Stress Management da Yoga bu promote tabuni Wakal Masung Haksang Aswangam Hendana Tambada Yogi Kanabasing Adu Kanbani Haina Faudoke Yoganam Mui Bakunaida Wakal Amadi Haksangi Kanabu Pirivasi Prithibi Miam Sing na Hena Kanna Pamlaba Helakdi Haina Manipur University Administrator General Singh na Ngasi International Day of Yogi Palan Tharomda Tharunga Mari Lena Fondokre Ngasi Manipur University Dr. Kamal Indoor Stadium da Fit India Campaign Committee Fit India Club Department of Yoga Madi Manipur University Students Union Musuna Punna Kusamnaduna Pangthokiba Thoromadura Mahagna Makhata na Hai Yogana Mipum Kudingi Haksang Amadi Wakal Phanduna Apapa Samajama Ohenbada Chahun Togdang Lorgani Ipa Ipusing the Tambiramba Mamal Yamlaba Yoga si Manipur University dasu Department ama oina sahi anigi mamangdagi hangduna yoga takpi tambiri loinana satra maharoi kyasu masida pamnaba hengalakli haina makhata na phongdokki ngasigi thoramaduda online yoga competition da makok mathang tarakhrab sing amadi saruk yarakhiba sing da mana mathum singsu yanthokki loinana yoga gi demonstration su utki I feel that within the last few years a lot of people are genuinely interested in yoga. You find people are interested, and in the university also we have started our department 2 years back. And I am sure that this type of this yoga science, yoga education will help us in the modern society where the pace of development is fast, improving our personality and the society. Center for Development Activities Kadak Wangjingi Mieng Makhada One Stop Center Tenopon Center Nangasi Manipur border town Moregi Ima Kongdong Lairambi Haraubung the Su International Yoga Numit Thorum Pangthokre Ngasigi Yoga Thorum the Saruk Yakiva Mui Singda Yogi Waza Quantosum Kantana Takwi Tambiki COVID-19 pandemic kamari lenana Kaksing district oina ngasi June kumnathoi gi nungthil pung ani phawda leikiba quarantine center summary report ta district asagi community quarantine center kunmanga international ngapigani institutional quarantine center ama apunba quarantine center kuntarukta inmate listing amaga satret maudraga mathoi leiramki makhoi gi manungda mioi listing amaga sani humbu mari quarantine matam loiba amade COVID-19 test over negative oibadagi Mayumda aduga COVID-19 positive oibadagi isolation ward singda leinakhrei hauzik quarantine center sing da mioi sanga ga kuthra manga leiri
district asigi oina apunba mio yankhai gu humdoi COVID-19 positive oikhre makoi manungda mio 38 ti recover tawkhre containment zone na mafam tara sukre hadak Rajya Sabha gi mikhal gi matangda pause madi news channels singda MLA amana speaker bu uncivilized hain haiba lebak masa tadaba wahai sinabase yamna laibak thibani appropriate form amada satpagi mahutta asigumba political oidaba wahai sinabase da sengnamak nuaitaba fawi haina speaker Khemsana asi phongdokre ngasi Yaripok Azad Higher Secondary School da hangba community quarantine center da sana thaknaba problem sing amadi mask hand sanitizer mating pangbagi tharamda mahangna hai speaker ama na rule of procedure gi wangbada tawruba yabanate andro kendra gi manung sanna lariba Yaripok Tulihal GP gi Azad Higher Secondary School da community quarantine center hangduna laiba aduda speaker Y Khemsana hakthengna satuna sana thaknaba problem sing amade mask sanitizer sing mateng pangkibani speaker Khemsana hai kibada COVID-19 ase global issue ni noma gi positive masingsu asum hengalakli Manipur gi oinadi 28% gumba negative oire masi health department gi doctor nurse amadi police singna kanna honabadagini adumu masi hanadagi hena sectioningai ni hainasu speaker na makata na phongdoke ngarang in han gi sum kanoda phi TV channel da digi newspaper da सही राय सभा के भोट स्पीकर से कनो अनसिविलाइज हो ऑनरेबल MLA ममी भी पंजरो बट दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल वाद nganganni maramdi speaker magi mathaudu mai rules of procedure yoramba potu gi wangre tawi apunte adugi mathakta amuk supreme court adoda mayama laigre ana particular forum abada chalaga high begin mahutta such kind of language uncivilized guys haibududi I feel very unfortunate masi leba ki daita puri bami na lahoningde Maitei Council more khuno lekai gi oina pitharakpa sing ngasi lekai asigi club yaifat thaurang thausilup YTT morena makhatana amuk sing adu lekai asigi yumthom khudingda yanthokre ngasi Ningol Club Hairok ta leiba disabled persons singda nomda sangdaba yadraba sana thaknaba problem sing yanthokre ngasi gi sana problem yanthokpaga mari lenana Ningol Club Hairok ki secretary assistant Marangthem Sitanbala na phongdokibada COVID-19 na maram oiduna matam sangna lockdown laikhiba maramna leitalaiba kayada hena awaba pibagi mathakta disabled persons singdana hena wahalibani nomda sangdraba yadraba problem aibdi essential commodities ki mabalsu Hantaba Laitri, Paliba Lenga Casinasu, control Nitina Tobang Amdri, Sadabdi Adabnina, Hingnabuan, Honori, Asingumba Pim Masida, Sarah Henbagi Pim the Lakli, Asingumba Tanza Sida, Ningol Club, Hairokna, Hairok the Lariba, disabled person singda, Ngamzabakara, Aikoi Punna, Himinasri Haiba Wakalo, Sida, Polam Singasi, Kudol Tamzabani, Makatanasu, Kudol Tamzakigani, Miam Punamang Sumateng, Pangbu Haiki. Matam Sangna lockdown Tobagi. Mi kaya su nomagi suraga nomaga sajaraba mi kaya subam lomam khangtaba amasung masidagi hena disabled person sing the hena awaza thin bibase da khitang mateng pangjaboina Ningol Club Hairok na nomada jangraba yadraba polam khaktak mateng pangjabani ngasi Khorai gi Eastern Popular Club ki nauna saba building Khorai Kendra gi MLA mana sanga krai athoiba mitunglen MLA na phongdok laduna Khorai lamlong dagi Siren Thong Pauba Drain Sanbagi tender Taukre COVID-19 na maram oiraga Thengtharabasu atubada semlagani haina phongdokpaga loinana Khorai da leidiba praja punamakna Khorai bu sakot hanabagi damakta development gi matangdadi punna saminasi hainasu mahangna appeal tawki BJP dagi resign tawkraba MLA sing amuk hingat hange halakpu Haribasi na takbadi discipline yaudraba political party ama oire confidence lergadi floor test tawsi yadriba karigino masida angam maduna constitution gi matung inna thabak paikhatsi haina MLA joycation na phongdokrai ngasi pasoi da pangthokpa paw infam amada mahakna makhata na hai special session ama kauduna sangyeng taunabada
तौनबा हाइख्रबसु ngasi फाव तुमिन लेबा से लाइबक थीबनी अमदी अंगकवा फावी लोइना बीजेपी की लुसिंगबा लापदना क्वारंटाइन तौदबा असिना मरम ओरगा मणिपुर कोविड-19 कम्युनिटी स्प्रेडिंग तौरबदी बीजेपी ना दायित्व पुगदमने हाइनसु महांग फोंदोखी ngasi पावगी मिफमदुदा सरुक याखिबा हैंगलेप एसी की बीजेपी की कैंडिडेट ओइना कारखिबा हौजिकना कांग्रेस ता यावख्रबा टीटी हाउकिम हाई मणिपुर कन्ननबगिदमक इलेक्शन द सरुक याखिबनी अदुबो हौजिक लैरिबा सरकार असिना एमएलए अमदा उलिबा मवोंगदा पेंदबदगी बीजेपी दगी तोलकपनी हाइना फोंदोखी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थौबाल की मियंग मखादा जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी JCCWB मणिपुर सिंधुना ngasi yaripok bisnunha canal dagi silangpat phawbugi lambi paringda usara sing thajinkhre World Environment Day ga mari leinana pangthokhiba usara thaba aduda Range Forest Officer Kaksing and Munal Maitai Range Forest Officer Thawal Sanasam Samu amadi yaripok PS ki OCMD Riazuddin Sasu saruk yakhe usara thaba aduga mari leinana warol pamusina warol piraduna wildlife Biodiversity Conservation Committee WBCC Manipur की Secretary General की थौसु पूरीबा JCCWB की कन्वेनर रोमेश निथौजम न फोंदोखिबदा लमदम मसिदा महौसागी खल कायरकपगी अवाबा सैथें कया मायोकनरकप याबगी अकीबा लैबा असिदगी उसरा सिंह थाजिनबगी थोरमसि पांथोकसबनी पनबेआई ngasi usara thaba aduda WBCC yaripok branch range of forest office thawal amadi Kaksing OC Yaripok PS Yaripok Municipal Council की ex chairperson Jit Kunedo Association Thawal District amadi Oriental Gym Fitness Center Yaripok Pisnu Nahana asogu thodang lawki hairi Jasing amadi Forest Department की amadi sport की कोई अंग महिरुसिंग यावना कोई पंक्सोइबा थोड़ा मसीदा कोई मणिपुर हजिक ओरेबा कोई बायोडाइवर्सिटी हॉस्पिटल और याबगे amadi ओरक्लबा फिल्म जिदा कोइना कईगुम उपामी खर थाउद्रगदी कईगुम तुंगी जेनेरेशन सिंगना थेंगना होगदब अवाब कया दो खंजरगा ngasi प्लांटेशन प्रोग्राम से पांथोजबनी मखाताना अखोगी लेहिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन CSO मयाम तानरगा पुन्ना जमिनरगा कोइना कोई प्री प्लांटेशन प्रोग्राम लाइबा बर्मस प्रोग्राम कया दसो कोइना सरुग यागनी हाबगी Sarel Gram Panchayat की मनुंगसना लेबा वार्ड नंबर 14/4 Sarel Awang लेकाइदा लेबा थोक्सोम बाबू मैते की युम हौखिबा सहिदा नोंगलै नुक्सिना हुमदोखिदुना युम लैतबगी खमथेंगना अवाबा मायok नरिखबदु लेकाइना अंगम mateeng pangduna saba losilabsu kuina yum kuppa ngamdana lerikibadu ngasi BJP sugno mandal amasung 2017 gi assembly election da sugno AC da BJP candidate oikiba wangus dagi Y Jivan Singh sugno dagi K I Sarat amasung Kaksing Khunau dagi M Binod social workers singna punna kusamnaduna yum kuppada sangadaba jingha CI seat mateng pangkhre loina BJP sugno mandal gi vice president Srimati Khaidem Sonia Devi nasu masagi maikai dagi awaba taraba thoksom babu maitai da lupa lising ahum su mateng pangki loina BJP के सेनेट मेंबर इबोल खाबनसु रुपा चांगा की मतेंग पांखे कक्सिंग हाई स्कूल की सही लिसिंग में समापन हुमद्रा मापन की मैट्रिक बेच न सेम्बा यूथ एंड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हंडक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2020 दा कक्सिंग सेंटर की ओइना टॉपर ओइरकपदा नतना मणिपुर पुरम की ओइना 33 सुबा पोजीशन लौरखिबी पद्मारत्ना इंग्लिश स्कूल कक्सिंग की माइरोय कक्सिंग वारी सेनापति लेकाई दगी नावरेम Sovereignty da selgi mana amadi momento khusina khre ngasi youth and students development organization gi kanguna sovereignty gi yumda satuna lupa lising ahum gi cash prize amadi momento khusina khi tim masina kaksing higher secondary gi oina parikha sida makok wera khraba kaksing suna amlai dagi mayang nabam khambaton da su puni thawat poina lupa lising ani piki ngasi Jirbam district asida badminton amadi table tennis sanaba pamjaba miyoi singi oiba mifamama Jirbam gi Vidyanagar farm da leba Indoor Stadium da pangthokre pangthokhiba thorum asiga mari lenana Indoor Stadium asigi akoiba sing social service tauki amadi Indoor Stadium asigi yadraba floor sing semjin sajin bagi thabak singsu pangthokhi hiram asiga mari lenana Jirbam police ki SP su oiriba aduga Jirbam district badminton association JDBA gi chief advisor su oiriba M Mubi MPS na haikibada hauzik Jirbam district ase oidringai gi mamangda Imphal East district ki Jirbam subdivision ama oina leramba adu haujikti
जिरबाम डिस्ट्रिक्ट ओइख्रबा मतुंग असिदा जिरबाम बैडमिंटन क्लब हाइना लेरंबदु ngasi famkiba mifam asina जिरबाम डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन JDBA हाइबा ममिंगदा ओंथोकपा हाइना वारेप लौख्रै ngasi लौखिबा वारेप असि मथंगी नोंगाइजिंग नुमित्ता पांथोकरबा मिफमदा लाउथोकलगनी हाइना महान फोंदोके सैहेक सैरेंग सैपाल सेंगबतलुप सैपालगी सहीगी मिफम ngasi क्वाई कैथल मोरांगपुरेल दलैबा आईबी खेत्रिमियम सुबदनी देवी की युमदा पांथोखिबगा लोइनाना लुप असगी नौना थौ पुगदब सिंगसु खनख्रे सैपालगी प्रेसिडेंट इरुंगबम रंजिना मिफम मपु ओइदुना पांथोखिबा मिफम अदुदा वाइस प्रेसिडेंट खेत्रिमियम सुबदनी सु डाइस्ता लेंगसिंदुना सरुक याखि ngasi मिफमना सैपालगी नौना थौ पुगदब सिंग खनख्रे नौना थौ पुगदब गिदमक्ता खलब सिंग अदुदे प्रेसिडेंट दा डॉक्टर अथोकपम खोलचंद्रा वाइस प्रेसिडेंट दा खेत्रिमियम सुबदनी देवी सेक्रेटरी दा केसी गीता अमदी ट्रेजरर दा गणप्रियानी अदुगा एजुकेटिव मेंबर सिंग ओइना इरुंगबम रंजित दोनेश्वर कोनसम ओसी मैरा ngangom नरेंद्रजीत आईसी असेम सबिता सौबम ओकेंद्रो कुंदौबम राकेश नौरेम अमदी एमके इलावर खनख्रे लोइनना ngasi मिफम अदुना सैपालगी नौना फोंगदौबा नुक्सी नुंगोल युमफम ओइबा इसै मयेकी लारिकी दमकता एडिटर ओइना राकेश नौरेम अमसुंग एडिटोरियल बोर्ड मेंबर सिंग ओइना डोनेश्वर कोनसम आईसी असेम ओसी मैरा अमदी ओकेंद्रो कुंदोंबम सु खनखी लमदम सिगी तोंगान तोंगान ममिंग लेबे स्कूल सिंगना पोजिशन लेपा अमसुंग मार्क वांगना फंगबा महिरु सिंगु सेल अमदी खुदुंगचाबा क्या पीदुना लेरगा स्कूल अदुदा तमहनबा अमदी ममिंग लेबा लेंगाकी अमदी प्राइवेट स्कूल सिंगदा गार्जियन सिंगना मचा मसु सिंगु मिंग चन्ननबा होनबदा कांगोनगी वांगबदा खंगना सानबा थिबा अमदी लुप असौ असांग सिंगना कोटादा मिंग चनबा डोनेशन लौदुना मिंग चनबा असुमना एजुकेशन बु बिजनेस कम्युनिटीज ओंथोपगी कल्चर मा खुनाइसिदा ममी तारगिबसि मुथर हुसी हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसांग विसोल फोंदोरकले सेरोसिन मखा तारिबदी कांगलोन गी वांगबदा एडमिशन तौबिनबा वासत वानोम अमता देसामदा तौबिरकनो स्कूल सिंगदसु देसांग मिंगसिनदना एडमिशन तौनब होनरगबदी देसामदा पाव पिबिरकनबा हाइरकले नाकलमरोमदा हंदक हाइदोकिबा SSLC एग्जामिनेशन दा माइ पाकलबा माइरो सिंगु थागतले अदुगा माइ पाहौ हौद्रबा सिंगसु हेन पुनिंग थवचरी निंगनिंगाई लेते हाइनसु देसांग विसोलसिना मखाताना फोंदोरकले लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परिंगदा हौजिक ओरिबा उंखटनबगी मतांगदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह अमसोंग एयर चीफ मार्शल RKS बदाउरियागा फमिनदुना खननैनख्रे सेल अमगी ममांगदा लद्दाख की गुलवान वैली दा हिंसा की थौदोक थोक्तुना इंडियन आर्मी कुनसिकी हुमरा तरुक nga असोपन नंगकिबनी हारि मफम अदु सिनागा ताइनबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परिंगदनी करिगुंबा अटोपना कलना टेंशन हेंगलबदी लेबाक असिना मदुगी चपचाबा पाहुम पिगनी हाइरि मफम अदुदा मफम अदुगी फिबम येलगा लामीना लौनिंग वारेप लौगदबनी हाइबगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाना फोनोकिबा लेख्रबनी अमरोमदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हयेंग मॉस्को दा सटकदौरी मालेमगी अनी सुबा लंजाउदा सोवियतना जर्मनी की मथक लान गमखिबगी हुमुद्रा मारक सुबा निंगसिंग थ्रोम यामना पाक चाउना मॉस्को दा पांथोकदौरिबा पालन थ्रोम दा डिफेंस मिनिस्टर सरुक यारुनबा मॉस्को दा सटकदौरिबनी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमोना पिजरी योगा से इंडिया ना मालेम दा पीबा ममल नाइद्रब खुदोल हाइना मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेन हाइख्रे स्पीकर अमना रूल ऑफ प्रोसीड्यूर की वांगबद तौरबा याबा नत्ते हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर वाई खेमसाना फोंदोखरे लोइनना लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परिंगदा उंखनबगी मतांगदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ यावना खननैनख्रे ngasigiди pawrum sandokchaba matang se loijare myambu amuka na khurumjari